Assalamu alaykum barchaga. Xudo qalasa qabaqlarimiz chiqib o'tiribdi. Qo'ng'rat, Qoraqalpog'iston Qo'ng'rat rayon 2 gektarga qabaq ekdik. 2 gektar qabaqlarimiz chiqib o'tiribdi. Bugun 6-may sanasi. Tak 2 gektar. Hozirga hech kim ketganda rasxod 2 million bo'ldi. Shu yegiluvi, suriluvini, qarq tartiluvini. Endi Xudo qalasa Nalada birlep chiqu kerak, birovini qoldirib degandek. Endi ko'k to'gin, karbamid berетін tөгүлөр расходы 6,5 миллиондай болады. Құдай қаласа бұл ұзынғырағаннан кейін төгірегін сәл-пәл жұмсатып, төгінді беріп шығу керек. Сәкөне. Құдайға шүкір бәрі өсіп жатырды. Атыздың мына жақ ярымы, мына жағы да ярымы. Ортадан бір қарық түсірдік.